Obitha ningwenda kumuba uhoro wa ubiki karigateka Robert Makothe Nyaga. Robert Makothe Nyaga ni mwanake wa Murwanjaria Kamwende na Igando Mbangwa kuma Kagari North kuria mwena wa Runyenje. Makithikania na mwendwa wake Diana Mugesi. Diana Mugesi ni mwana wa Peter Wanjohi na Mario Njeri. Kwao ni kuria Kairi mwena wa Thika kaunti ya Kiambu. Ubiki ugakorwa wi guku kanitha wa St Philip's Kithungurire mweri 7 wa 10 mwaka wa 2017. Riri nire vinda ria kathatu ria kwanirira ubiki uyu. Angikorwa kwi mundu wina gitumi kana kigiria kingituma acio airi matika obithanwe na ubiki mutheru wa kanitha ni wagirirwe ni guka one mutungatiri. Riri nire vinda ria kathatu na ria mwiso ria kwanirira ubiki ucio. Wow, karibuni sana. Habari zenu? Nzuri sana. We want to welcome you very much huko kwa ofisi. Nijisikie nyumbani. Yes, wa brother Makothe. Yes, ni wao okay? Ninaoka. Wale mumbiru muthenya uria wingi ni mugaoka na mwendo waku. Nenda gucioneke mwendo waku Diana. Nikio. Wonderful. Rumbira runo wao kati we kaundu wa mbere te utanditiria wega. Nina irite mutungatiri na kwirite muthenya uria ingi nireka ubiki nange kwira ni nae mutukani no nitwatigania na mutumia wakwa no ingi nikwetiria divorce tukena tigane gotire muci no rema ingi no kare matiko lazima kwire bo ingi kare manure mire riu ngineciria no wega kogo no mwese kavinda kega no ndumona ni mwese kavinda kega nona na wanania muku na documents ingitone ngona no batare ino na bana nginya photocopy ni document iracia gotia iracia gotia ni mo kuria gotire okay kororia tu wanania muku teru copy yes Diana yes nawe no umete mwana uriko ni nyumete Kiambu tukimenya mwendwa wako kiru twalifanga gwika uhiki mutheru wa kanitha no ni tugitanahirwo na kana kamwe mwendete wewe tukinyete hari weri tunapendana mtungatiri twendane we kwa ubiki ona ndimwendete ona kanyendete ona muthuri wa akatutiatigania na miaka we mukindano mithindo wale mutungatiri we tiga kureta ndeto iria urareta urauga gutwendanite nawe ku ni twatiganire kukonoka ndui mutungatiri oyo atugiete agatugia ndeto kwa kanitha mutungatiri marona ino ni divorce ole muthuri wakwa kwanza athi muthuri waku kitu gani atida akiuga mutungatiri ndombetegeria mpitere mundu guko ni tondo kanithari ambaye tareba nyinyi uko ni gwagurukaga ndagurukaga riu ri muthuri tuturite nake twira ciana nginya mutungatiri yaku gakibanga guko ni kitonda banga ambaye tareba nyinyi just go down orera tiga kia gukunika ni borera musee Bible yugaga atiriri kingitigithania andu eriri no gikuo nyino wairimu ni ndurambu gikuo yes wateka bo kwite ingi tutigana rimwe ni tuaina nawe ukiuma gwake akoni urauga atia mutungatiri tamaga mani maveni akoni kumahikithania ri mahikithanie at your own risk kwani ya wait a minute ngira wakaburetera baungetera na unja wetera baunja just wait a minute do calm down brother calm down mutungatiri just calm down
tondu rimwe maundu nimekikaga kwina wone rĩbĩtaga mũki rĩu Kuna makibeta muki mututako matũbuatire nginya uyu twatiganire na tubuatete ruana rĩu kũbana ũguo aba nĩmakũhota no batakurũa tondu ũthiki tũtuĩte nĩ wa Jumamosi ukina Jumamosi rĩu nĩwamenya ũthiki nĩ wa Jumamosi kwanjia gũkaima cia mũthenya ũyũ wana makothero uyu tugatiganire nake abari barabara wone rĩbĩtaga mũki alikibeta muki otarere n'ũrona katakĩ otararere rĩu nĩgũkũbatara rĩrĩa twĩcirwo mũthenya wa Jumamosi tondu tũite ũtukũ ũcio nikwenda gutubikio ngotire no ndo tocio angalia kwira tunde twatiganire bibipa inaonyesha iko ino songa twari ucio ai hapana mutungatiri korona kana ni pamegoni mbele kwani utungatiri wikineke no amwelewa nĩgetha rĩrĩ ona ningĩra na thĩna ga kũmwarĩria nĩgetha na